Igicamunsi cyiza kuri mwe mwese nshuti banywanyi ba Burundi News TV, ni amakuru ahejeje kudushikira, amakuru akomeye cyane mugabo, amakuru agirwamo uruhare n'itsinda ry'amenyeshamakuru ndetse n'amakuru aturuka mu masoko yacu y'ibanga. Ndagukengurukiye cyane rero mugabo, wowe wahejeje gufyonda sabone kutarabikora, amanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone fyonde ko uracubona akazogera nyine fyonde ko amatuje turabana amakuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe ndetse ari update y'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro ndetse no muri aya makuru agezweho. Intumwa z'u Burundi biratangazwa ko zizashika i Kigali ku munsi w'ejo mu kureba uko bazahura umubano w'ibihugu vyombi. Ni hanyuma y'igihugu c'u Burundi ko gikomeza kwagiriza igihugu cy'u Rwanda mu kuba gifasha umuhari wa Red Itabara, ariko hakaba ari n'andi makuru biri kuvuga ko ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi buhejeje kugura indege z'intambara zikomeye cyane EK-77OZS. Ni indege zikomeye cyane zisesekaye ngaha mu gihugu c'u Burundi ngaha i Bujumbura. Bikaba biteganyijwe yuko rero izi ndege zirahagera isaa sita za nijoro kuri uyu wa 26 Rusama 2024. N'ubundi ni amakuru akomeje kugenda avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye biri kugaruka ku matora n'ubundi azaba 2025 ngaha mu gihugu c'u Burundi, dore ko abanyepolitike bamwe ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abahabarizwa hanze y'igihugu c'u Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho ngaha mu Burundi, bakaba batangiye kugaragaza uko babyumva ndetse n'uko bumva amatora azagenda. Kiliziya Gatolika ngaha mu gihugu c'u Burundi yo yagaragaje uruhande ibogamiyemo, dore ko abatari bakiya bakomeje gusaba Kiliziya Gatolika mu kuba hafi aya amatora ateganyijwe 2025 ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza kunyarukira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho naho bikomeje gukomera cyane, dore ko imigwano yakomereje Rwindi umumaro wa M23 uri kwirukankana bikomeye cyane ingabo za leta FARDC. Ni amakuru n'ubundi ari guturukaho bivugwa yuko hari n'abamajije kugwa muri iyi mirwano iri kuba kuri uyu wa Mungu. Ni mu bitero bikomeye cyane FARDC yabyutse igaba kuri uyu muhari wa M23. Ni amakuru tugarutse kubagezaho, mbahaye ikaze, reka tuyarambure. Munyemerere dutangire kuri aya makuru ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, dore ko abanyepolitike bamwe batangiye kugaragaza emotion zabo ngaha baherereye ngaha mu gihugu c'u Bufaransa. Bikaba biri kuvugwa yuko rero aba banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi batangiye kunenga ubutegetsi buriho, ndetse banavuga ko General Major Evariste Ndayishimiye naho yakuye igihugu naho yakigejeje, usibye kuba yarigiteje amakimbirane igihugu c'u Burundi ndetse n'ibibanyi by'iki gihugu cyane igihugu c'u Rwanda. Abanyepolitike barakomeza kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko ubutegetsi bw'u Burundi nibwari bukwiye gufunga imipaka ibihuza n'igihugu cy'u Rwanda, dore ko akarorero bari gutanga bari kuvuga ko igihugu cy'u Rwanda gifitanye ibibazo bikomeye cyane n'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bwahisemo kudafunga imipaka kuko byabangamira urujya n'uruza rw'abaturage b'ibihugu byombi. Ibyo rero ngo barabinengera ubutegetsi bwa Gitega buyobowe na General Major Evariste Ndayishimiye kubera ko we yihuse kuba yafunga iyi mipaka. Nandi makuru akomeje kugenda atugeraho, dore ko aba bategetsi ndetse n'abanyepolitike bamwe bahereye mu gihugu c'u Bufaransa bakunze kunenga ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye, dore ko banagaragaje ko igihugu c'u Burundi mu bukungu kiri gukoroka bikomeye cyane mugabo, dore ko ataho cyavuye ndetse naho cyagiye, dore ko bamwe bari kwibaza iherezo ry'igihugu c'u Burundi gikomeza kuyoborwa n'abaperezida bameze ngaba. Abanyepolitike barasaba ko aya matora azaba 2025 yakiganzamo abasivile cyane inzego za gisirikare zo zigacunga umutekano. Batanze akarorero bavuga yuko inzego z'umutekano zidakwiye kwinjira muri politike, dore ko ari nacyo gikomeje kwangiza igihugu c'u Burundi ndetse n'umutekano ukomeje kuba mukeya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Munyemerere dukomereze aya makuru
kuri Kiliziya Gatulika ngaha i Gitega, dore ko bamwe mu bategetsi ndetse na societe civile ahangaha mu Bujumbura ndetse na Gitega mu mugwa mukuru wa politike bakunze kumvikana ku maradiyo agiye atandukanye basaba ubutegetsi ndetse banasaba Kiliziya Gatulika yuko yakiganza mu kuba izareberera aya matora agiye kuba mu Burundi 2025. Kiliziya Gatulika izwiho mu gucisha ibintu mu kuri ndetse no kugaragaza ikinyoma cyaba cyarabaye mu matora. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi rero baragaragaza impungenge zikomeye cyane n'ubundi zo kuba bashobora kuba ubutegetsi buriho bushobora kuzakora uburiganya bwo kuba bakwigarura manda ya kabiri ya General Major Evariste Ndayishimiye mu kuba bagerageza kwiba amatora n'ubundi buriganya bwose bwaba mu matora. Basabye Kiliziya Gatulika rero kuba hafi y'aya matora ndetse no kuba batangira gukurikirana iby'aya matora ndetse n'ibiri kubera muri komisiyo y'amatora ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mureka aya makuru tuyakomereze biri kuvugwa ko intumwa z'u Burundi zigiye kuza ngaha mu gihugu cy'u Rwanda mu kuba bareba ko bahoze ibihugu byombi. Ni mu gihe General Major Evariste Ndayishimiye mu mukino ukomeye cyane akunda gukina wa politike agiye kohereza intumwa za gisirikare ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Bikaba biri kuvugwa yuko rero izi ngizi zizahashika ku munsi w'ejo zije kuganira na Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu buryo bwo kureba ko umubano w'ibihugu byombi wakomeza kuzahuka, dore ko uyu nguyu wakonje bikomeye cyane. Murabizi ko General Major Evariste Ndayishimiye yafunze imipaka ihuza ibi bihugu byombi bivanye n'uko ibi bihugu byombi bikomeza kwitana ba mwana mu bijyanye n'imigwano. Grenade ziravugira i Bujumbura, igihugu cy'u Burundi ndetse n'abategetsi bamwe bakikoma igihugu cy'u Rwanda bavuga ko arico cagize uruhare mu kuba bagaba ivyo bitero vya grenade i Bujumbura, ndetse n'igihugu cy'u Rwanda kikikoma igihugu cy'u Burundi kivuga yuko iki gihugu kiri kuba cyafasha umutwe wa FDLR, uyu mutwe umaze imyaka isaga 30 hanze y'igihugu cy'u Rwanda, cyane barizwa mu museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dore ko rero ngo igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kuba bafasha uyu mutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda yakorewe abatutsi Mata 1994. Bakaba bari kuvuga rero ko ibi ngibi bikomeza kubongamira umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ariko igihugu cy'u Rwanda mu minsi yaheze cyagaragaje ko gikeneye kuba cyaganira n'igihugu cy'u Burundi, ariko General Major Evariste Ndayishimiye agaragaza ubushake bukeya mu kuba baganira ku bibazo ibihugu byombi bifitanye mu kugira ngo babe bareba uko bafungura imipaka. Aya makuru rero aje avuga yuko ubutegetsi bw'u Burundi bwaba buri kureba ingene nyine bwakohereza intumwa z'u Burundi za sesikara ngaha i Kigali kugira ngo barebe uburyo bakurikirana ibibazo biri guhuza ibihugu byombi ndetse bitumye ibihugu byombi bitabana neza, ndetse dore ko banakomeje kwishishanya. Abanyepolitike bamwe n'abakurikiranira hafi intambara ziri kubera muri Afurika y'ibiyaga binini baravuga yuko igihugu cy'u Burundi nihatagira igikorwa hamwe n'igihugu cy'u Rwanda ibi ngibi byakwisanga mu ntambara ikomeye cyane byarasanye. Aba barabishingira yuko ku mipaka y'ibihugu byombi ibitwaro bikomeye cyane ndetse n'imbunda zikomeye cyane vya burende igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda vyegereje izi ntwaro iyi mipaka, dore ko umwanya ku mwanya mwakumva abarasanye bikomeye cyane ibihugu byombi bikaba vyarasana. Abanyepolitike rero basaba abayobozi b'ibihugu byombi haba igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ndetse na His Excellence Paul Kagame mu kuba bagirana ibiganiro ndetse bagacoca ibibazo ibihugu byombi bifitanye, maze umwuka mwiza ukongera ukagaza ahangaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Abanyepolitiki baragaragaza ko nihatagira igikorwa ubutegetsi bw'u Burundi, dore ko bwagaragaje ko bushyigikiye Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ubu rero byoroshye cyane mu kuba bakwifatanya n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kuba bagaba ibitero bikomeye cyane ngaha ku gihugu cy'u Rwanda, kandi byaba bibi cyane dore ko bagaragaza ko nta keza ak'intambara. Ni amakuru n'ubundi
dukomereza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Munyemerere twerekere ku kibuga cy'indege i Bujumbura ndetse no mu ishamba rya kimeza rya Kibira, bikaba biri kuvugwa yuko hari indege Uburundi bwaguze ndetse bikaba izi ndege zakorewe mu Bwongereza, zikaba zasesekaye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko si zose zahasesekaye dore ko ari eshatu zimaze gusesekara mu ishamba rya Kibira, kandi biranavugwa yuko izi ndege ari iz'intambara zikomeye cyane zizaba zifashishwa mu mutekano w'ikirere c'u Burundi. Burundi bukomeje kwigwizaho intwaro, ariko hakaba hatari n'abari gutinya kuvuga ko ari ubushobozi igihugu ca Congo, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, Antoine Felix Tshisekedi ari kuba yaha, cyangwa se Imana ikomeye cyane ari kuba yaha igihugu c'u Burundi mugenzi we General Major Evariste Ndayishimiye. Izi ndege biravugwa yuko igihugu c'u Burundi kitabona ubushobozi bwo kuba zagura iyi ndege, bakavuga yuko rero izi ndege inkunga ikomeye cyane iri guturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyane ko ingabo z'u Burundi ziri kuba zafasha igisirikare ca leta FARDC mu kurwanya umuhari wa M23. Ni amakuru akomeje kugenda atugeraho, ariko kugeza ubu ubutegetsi bw'u Burundi ndetse na Ntare Rushatsi nta tangazo na rimwe riraturukayo bemeza yuko baguze indege. Gusa abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike baravuga yuko ibi aba ari amabanga ya politike babivuga cyangwa se niba bivuge, gusa ikiriho cyakomeje kuvugwa hirya no hino ku mbuga ngurukanabumenyi ni uko izi ndege zashitse mu ishamba kimeza rya Kibira, ndetse bikaba biri kuvuga ko izindi zigera kuri 6 saa sita z'ijoro kuri uyu wa 26 zirashika i Bujumbura. Bikaba biri kuvugwa yuko rero izi ngizi ziraturuka mu gihugu cy'Ubwongereza mu gukomeza gukaza umutekano w'ibihugu vyombi. Abanyepolitike bagarutse kuri ibi ngibi byatangajwe na leta y'u Burundi, bavuga yuko bashaka kuba umutekano w'ibihugu vyombi ndetse no kuzahura umubano w'ibihugu vyombi wakongera ukaganirwaho, ndetse bakanareba uburyo ki umutekano ndetse no kuba bakumvikana imipaka igafungurwa. N'izi ntumwa biri kuvuga ko zizaza mu gihugu c'u Rwanda ziturutse mu gihugu c'u Burundi, cyane abasirikare. Ibi rero abanyepolitike baravuga ko ari umukino ukomeye cyane, ndetse ibi ngibi ari ugutwenza bamwe na bamwe, dore ko ngo ubutegetsi bw'u Burundi ari ukujisha gukomeye cyane uko batabasha kubikora ndetse batajoininga bwa mbere na mbere igihugu c'u Rwanda mu kuba batera intambwe ya mbere mu kuba bajoininga uyu mutekano, ndetse no kwifatanya n'igihugu c'u Rwanda mu kurebera hamwe ibibazo bibogamiye ibihugu vyombi. Nk'uko abanyepolitike bagenda babitangaza, baravuga ko Antoine Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi we General Major Evariste Ndayishimiye uko ari ukujijisha gukomeye cyane, mu gihe bo bagambiriye kuba bagaba ibitero ku gihugu c'u Rwanda ndetse no kuba bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufise ngaha aturuka mu masoko yacu y'ibanga nuko umuhari wa FDLR ukomeje kwiganza ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse bamwe bakaba baratangiye kwambuka berekeza mu ishamba kimeza rya Kibira mu myimenyerezo ikomeye cyane iri kubera ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu kuba bahungabanya ndetse banatera igihugu cy'u Rwanda umwanya ku mwanya, ari naco ngabo banyepolitike bashingiraho bavuga yuko ari agakino gakomeye cyane mu kuba General Major Evariste Ndayishimiye yagaragaza ko akeneye kuba yaba inshuti n'igihugu c'u Rwanda, ndetse bakanazahura umubano w'ibihugu vyombi. Rero barashimangira bavuga yuko ari agakino gakomeye cyane. Munyemerere twihuse cyane FARDC twinjire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho naho bikomeje kugorana, aho imigwano yakomeje kuri uyu munsi hariya Rwindi. Bikaba biri kuvuga ko rero ingabo za M23 ziri kwirukankana igisirikare ca FARDC ndetse n'abawazalendo, nk'uko amakuru aturukayo ari kugenda abitangaza. Ni mu bitero bikomeye cyane FARDC ndetse n'ingabo za SADC abangaba bagabye ibitero bikomeye cyane ku ngabo za M23
gatatu bikaba biri kuvuga ko rero M23 zihagazeho ndetse byahise zisubirana inyuma aba basirikare ba leta FARDC. Ni mu gutsindwa gukomeye cyane rero FARDC muri iyi minsi kuri kugenda kugaragara bikomeye cyane imbaraga za M23 ukomeza kugenda igaragaza imbaraga mu kuba bakwirukana burundu mu bice bigiye bitandukanye byo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo za leta arizo FARDC ndetse n'izindi ngabo zifatanyije na FARDC cyane cyane ingabo z'u Burundi. Bikaba biri kuvuga ko rero iyi migwano iri kuba kuri aya masaha y'iki gicamunsi, bikaba biri kuvuga ko abagera kuri batatu bamajije kuba bapfa bagwa muri iyi migwano bakitaba Imana. Bikaba biri kuvuga ko rero nubwo amazina yabo atari yatangazwa, gusa amakuru aturuka ku rugamba akaba yemeje ivy'ayo makuru, tukaba tutaramenya neza niba harimo ingabo z'igihugu cyacu cy'u Burundi cyangwa se ari ingabo za Kongo FARDC cyangwa se ari za SADC, ariko turakomeza kugenda tubikurikirana nk'ibisanzwe, dore ko amakuru mashya ari update ari kuvugwa ijya n'ino ku mbuga ngurukana bumenyi mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini, n'ahandi wayasanga usibye aho nyine kuri Burundi News TV. Munyemere twihuse cyane twerekere ingaha Kinshasa. Biravugwa yuko Antoine Felix Tshisekedi yababaye bikomeye cyane ndetse atari kumvikana na gatoya ku bayoboye imigwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yahamagaze Christian Chiwewe ndetse n'abandi bajenerali bagiye batandukanye ngaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kuba batanga ibyisobanuro bikomeye cyane, bavuga impamvu urugamba rwatinze ndetse rukaba rwaragaragaje imbaraga zikomeye kandi FARDC ndetse n'ubutegetsi muri rusange bwa Kinshasa bukomeza kugenda buvuga ko bufite ibikoresho M23 atakagombye kuba ariyo iri kuganza bikomeye cyane muri uru rugamba. Ubutegetsi bwa Kinshasa rero buyobowe na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo buragaragaza ko hashobora kuba harimo ubugambanyi bikomeye cyane, ndetse akaba yanatangaje ko nimba hatarimo ubugambanyi arishyiriraho inzego z'iperereza ze ku giti cye zirebe uko ibintu byifashe ndetse n'impamvu urugamba rukomeza kugenda rukomera, cyane cyane ko yari yizeye ko ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'igisirikare cya FARDC bukomeza kugenda bwatsinda iki gisirikare cya M23, ariko akavuga yuko abagambanyi b'igihugu cya Kongo bakomeza kwiyongera umwanya ku mwanya. Uyu muperezida w'igihugu cya Kongo yavuze yuko aragirana ibiganiro n'abasirikare bamwe bamwe bayoboye urugamba, bamushitseho raporo zigiye zikomakomeye uko urugamba rwifashe ndetse banamubwire impamvu ibintu bikomeje kugenda vyagorana hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko uyu muperezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi akomeje kugaragaza ko kwihagararaho gukomeye cyane, dore ko nanubu agishimangira ko ubutegetsi bwiwe bizarangira n'ubundi butsinze uyu mutwe wa M23 ndetse bagasubizwa iyo bavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kinshasa si rimwe si kabiri bugaragaje kuba buri kwihagararaho muri uru rugamba, ariko abasenguzi mpuzamahanga mu bya politiki bakagaragaza ko n'ubundi ari ukwihagararaho gusa, imbaraga abazifise bagiye bagaragara, dore ko umubare wa M23 nawo ukomeje kugenda wakwiyerekana ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere dutere akajisho ku baturage batuye Mushaki ndetse no ku musozi wa Muremure, turebe uko babayeho nk'uko babigaragarije umenyesha makuru wacu uherereye hara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuze yuko amashuri ndetse n'ibikorwa remezo, imiganda ndetse n'ibindi bikorwa bihuriramo abaturage benshi, bavuze ko bikomeza kugenda bijya imbere, banashimira umuhari wa M23. Banavuga yuko uyu muhari wa M23 ukomeza kugaragaza imbaraga zikomeye cyane, dore ko bashima politike y'umuhari wa M23, dore ko basigaye bitabira umuganda ndetse no kuba bafasha abatishoboye ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe ku musozi wa Muremure hari abakuwe mu byabo n'intambara kugeza ubu batari bafise aho kuba, ngo ariko M23 yabashakiye ibisubizo ndetse ibubakira inzu zo kuba babayemo mu gihe ubushobozi butari bwa
bizaboneka ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 Major Wiringoma yashimangiye amakuru akomeye cyane avuga yuko umuhari wa M23 ibyo iri kurwanira byose ari inyungu z'abaturage z'abakongomani muri rusange, ari nayo mpamvu bagerageza uduce bafashe mu kuba babungabunga ubuzima bw'abasivile ndetse bakaba bateza imbere ibikorwa remezo, ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ibikorwa by'uburezi ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi ni amakuru Major Wiringoma akomeje kugenda ashyira hanze ndetse n'abaturage ba Mushaki, abaturage ku musozi wa Muremure bakomeza kuvuga yuko ibintu byifashe neza cyane cyane, dore ko bashimira General Sultan Makenga ndetse nabo bafatanyije kuba bayobora uyu mutwe wa M23 ndetse bakanongera ko bashigikiye umuhari wa M23 ngo nibiba ngombwa nabo bazafata imbunda bahangane n'ubutegetsi bw'igitugu nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Mwakoze kubana natwe mu makuru yaragezweho. Imana ibarinde. Ciao ciao.